Ora tau mau ai ahoni. Ko tala ma mui taha ge misteri o folau e ma hei titolo fitu noa ai ea Malaysia. Na mawahi atu e wabuna Malaysia me Kuala Lumpur i he aho walu o maasi wa whetawha i he taimi wha noa e fiafi. Pe toe mi de wanoa ia ki he taha e fiafi taimi a Malaysia. Ko folau na e parani e ke whakatau mua ki Beijing, ko mua o Republika China. Na folau e wakan e kau pasese e toko ua ngeau, ua fitu. Mo kau ngā ua i he wakapuna e toko hongofuru mā ua, taha ua. Whawua ke taimi taha ua, taha e fiafi. Taimi a Malaysia, o kulotonga folau e wakani, o whiunga tonu, mo e whatonga o e tahi China. Kapteni. Na kapteni e folau ni, a kapteni Shar Ahmad Khan. Tau ni matolu, ko e talu me tahe walu taha, ai whakaunga tama ke Shari i he kautaha wapuna e a Malaysia, pe ko e houa e tamano walu afe, ko ne whaifolau ai, taha walu, noa. Ko iai foki moha misini whaifolau i hono api, ai aku ne tala, ai nā tūla, mo e anga o e teu, mo e plani o e whaifolau. Flight Simulator. O ue e ne whanau e toko tolu, mo e mopuna e taha. Tokon pailate, ko tala wau tau a fitu ia go. Ferik Eptron Hamud. Na e kamatanga au ia ma e a Malaysia i he wafe ma fitu. Pea kone kaunga whaifolau i he ea. I mean, i he houa e wafe fitu nge au, ua fitu no noa. Ko e whahai kau maalunga i pure anga i he Siron Sileka. Na e tukaki i he wafe tātaha ki haane maumau i he tutu ni malui. I he ne whakahu ki loki whakauri haongo whewhine South Africa. Ka au taku e hono whamiri mo mahini ko tangata tonga whakalotu pe tonga mooni kene ngā ue. Kei puri ape. Ko ose na aha yongo furu me taimi na e whai e fitu taku whaosi mo e a Malaysia e ne wholau whika tolu fitu noa. O behe ka ofisiare e wakapuna na e whai ono liriu hono halanga wholau ka ne talu e ne puna whatonga me he whaitoke lau pe me alunga whamuitaha ko ia me taimi ne whai e fitu taki whaosi mo ia. Ko kongasi i bio e tau ngongo whikaaki pe a moe e a Malaysia. Dino News.